Alô? Alô. Yes, senhor. Alô. Bom Yeah. dia. Bom dia, senhora Bárbara Oliveira. Bom dia, senhora. Desculpa, eu lahat din tabot niya nara. Maka, lahat din sinanalos. Via Facebook, kalay. Oh, nega. Bom dia. Ah, kalay. yeah, não sabe a senhora. Sim, senhora. Itabot cara kulay assunto importante sa niya. Não, how ko explica a mi Diyos, hanisa how ko explica ba itabot. Oh, Doutora itabot ne matimor wangam sa. Haway matimo. Timor ga? Itabot matimo? Sim. How timor puro. Itabot ne tetong lamos ne. How lahat din ihatimoy, te ihapuro kalapuro. Oh, jelas how puro timor. How ay naru kahur Los Palos. How timor puro. How larang kahur Malayda. Okay, ustedes me rolaram susa, How larang susar seda. Pues itabot chat my how moral how ne maksya. Desculpa, how ko dia com a senhora? Hamas kuliah di dia ko itabot. Agora sane. Se niya malu kida be ohing ne. Nara sera tena? Senhora sera mane? Anissa, how to speak about Lah, agora sane itabot akar explica mai. Não, itabot halo postagem ida nebe refere a minha funcionário. Oh, Funcionário ida, honaram doutora. a minha funcionário. Kuliah teto ne mosi tuang, nega senhora. Nega, how ema timor puro. Halos Malay. Parabéns, itabot ema timor puro. Si, how timor puro. Halos pendatang yang nerai timor. Rona, itabot lah ya direto atu mai manda how. Comprende? Agora hawa cara khusu. Itabot hakar kuliah sobre ba itabot siranya ema be naran lamfa nega. Kuliah to the point it. Lali ka kuliah revo naru kida. Tambane los be tribunal. Desculpa, cara, que itabot minha postagem mak. Naru. Okay, sim. How postagem? Itabot bolo hawa tu how bele kuliah ho itabot ka. Kuliah. Então, hakar kuliah seda. Desculpa, how bolo itabot, nossa senhora, how mas exige respeito Hanissan. O atu respeito gala respeito ne ubot. Então, halika kuliah ho itabot. Antaw se maru ko moral how. O rainay makakisu kelo o may chat moral how. O moral how kono paseda. May nalahal moral ba itabot? O moral o ni chat ne o hakar screenshot manda falibaw ka. Ako explica ba Be itabot? honestly, presidente amni presidente ga amni deputada ga ka o ninang. Agora hus faleo. Senhora, nós do ni how inbox itabot atu iha oportunidade. La agora sane agora cara kuliare hawa cara kuliare ta sa itabot. Itabot kuliah kunaba minha funcionária. Agora sane tamba sama ha kuliah bo oni funcionário ne o tamba oni funcionário ne big. Oni funcionário ne chat mai how hakarak moral fo consola fale how haruka fale hapus lamfa nia foto how postin lamfa nia foto na ba orona lae Bárbara Oliveira how postin na ba how sidau tolo kasai lia fuang tolo kida ba lamfa how mos iwang feto how mos iwang mane comprende oi how sidau tolo kasai lia fuang tolo ka trata ida Depois, video ne, suspeito na inhat, halotina viral. Mahutoto quinto canto timor laran tomak, haretiona. Pois, foto ne, hamos foti tutang, hosi ema nebe mak posting, hosi ema ne mak bagi. Kecuali, o comprende lia fon kecuali tambo olos ema timor aslibe, how baru explica ba uluntos demais. Nebe la nyambung ida. Jaka sembung ba golok salah nyambung, tabrak lari. Nebe hawakar explica det ba tambasa, how posti hena ba, kecuali hawasai lia fuan tolok balanfa, how fotang corazem balanfa, how hanui los nia, how triste teve, so seda ma acontecimento ne. Sim, claro. How? Senhora, itabot ema basic senhora jovem lanfa kalai. Ansane? Fiar lai. Itabot ema ida basic nia. Nebe iha. Orona how kuliah Bárbara Oliveira, omak rona how kuliah tamba, omak chat mai how, omak moral how, los how mak rona falio, orona galay, comprende galay. O moral how, o chat how no, moral how ne, asuina inda ne. Senhora. Nusa?
trabalho niya funcionário. Hau Hau mas kritik dun ni. O may kritik hau. O ni funcionário kritik hau kono ba seda. O ni o ya direito sera kritik hau. Ha? Imi sira be han super osan ser nene. Ha? Kaso ida be lamfa ninia ne. Kaso ida lamfa ninia ne. La os hau dit ma posti. Nusamak imi halai hotu det mak mai hau. Ma timor laran tomak. Orona le Barbara. One malay ma helay hau ni rai timor ma makhalu istirus la halimar lo se ma timor asli ne bo ola lika gawas on ye tetu ne tuluntung ay sana ola lika kuliah ina giaro IC birau tema idane Desculpa. nusa Senhora, desculpa, hau tu tá com o telefone, então vai hau otas botona. ne lalika imi matang fuang osan serne ha obrigada falsa teku aqui da one